Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге корей тилинин 1 деңгээлинин 50 сабагынын 29 сабагын баштайбыз. Кандай эмесе, диалогко көңүл буралы. Киргизстан에서 온 졸도시예요. Киргизстан에서 온 졸도시예요. Кыргызстандан келген жолдошмун. Киргизстан에서 온 졸도시예요. 그르그스탄단 келген жолдошмун. 한국에 언제 오셨어요? 한국에 언제 오셨어요? 코레아가 가창 келдиңиз? 한국에 언제 오셨어요? 코레아가 가창 келдиңиz? 지난해 3월에 왔습니다. 지난해 3월에 왔습니다. 지난해 3월에 왔습니다. былтыр мартта келдим. 지금 어디서 살아요? 지금 어디서 살아요? азыр кайда жашайсыз? 지금 어디서 살아요? азыр кайда жашайсыз? 지금 동숭동에서 살아요. 지금 동숭동에서 살아요. азыр 동숭동도 жашайм. 편하게 앉으세요. 편하게 앉으세요. ыңгайлуу отуруңуз. 편하게 앉으세요. ыңгайлуу отуруңуз. Биз бүгүн бул темаларды дагы бир сыйра закреплять этип коелу. Силер эстеп кала тургандай кылып, мына кылып жазып көрдүм да, түшүнүш үчүн сиздер 이것은 책입니다. ушуга чейин ушундай өткөлгөнбүз. 이것은 책입니다 деген бул супер сылык түрү да, супер сылык түрү. 이것은 책이에요. бул да сылык түрү. 이것은 책이야. бул сылык эмес түрү. Сен деп сүйлөгөн, силер сен деп сүйлөгөн киши менен ушундай деп сүйлөшөсүздөр. Мына карагыла, эми этишти колдонуп сүйлөп түзүп көрөбүз. 학교에 갑니다. бул супер сылык түрү. Мектепке барам. 학교에 가요. бул сылык түрү. бул деле мектепке барам. 학교에 가. бул сылык эмес түрү. Силер сен деп сүйлөгөн киши менен сүйлөшүп атканда колдоно турган форма. Кана эмесе көнүгүүлөргө өтөлү. Биринчи сүйлөм. 서울에서 살아요. 서울에서 살아요. 세울다 жашайсызбы? 예, 서울에서 살아요. 예, 서울에서 살아요. ооба, 세울다 жашайм. 저 분을 알아요? 저 분을 알아요? 데이트가 адамды билесизби? 예, 저 분을 알아요. 예, 저 분을 알아요. ооба, 데이트가 адамды билем. 케이크를 만들어요? 케이크를 만들어요? торт жасайбы? 예, 케이크를 만들어요. 예, 케이크를 만들어요. ооба, торт жасайт. 슈퍼마켓에서 팔아요? 슈퍼마켓에서 팔아요? 슈퍼마켓에 사타브? 예, 슈퍼마켓에서 팔아요. 예, 슈퍼마켓에서 팔아요. ооба, 슈퍼마켓에 사tat. 동생과 같이 놀아요? 동생과 같이 놀아요? 이니시 менен ойнойбу? 예, 동생과 같이 놀아요. 예, 동생과 같이 놀아요. ооба, 이니시 менен ойнойт. 왼쪽으로 돌아요? 왼쪽으로 돌아요? сол жаққа бурабы? 예, 왼쪽으로 돌아요. 예, 왼쪽으로 돌아요. ооба, сол жаққа бурат. кийинки сүйлөм. 아파트에서 살아요. 아파트에서 살아요. квартирада турам. көп кабаттуу үйдө турам. 아파트, квартира.
көпқабатты үйдегі квартираны айтабыз. 아파트에서 사니까 편해요. 아파트에서 사니까 편해요. квартирада жашагандыктан ыңгайлуу. Кийинки сүйлөм. 한국어를 알아요. 한국어를 알아요. корей тилин билем. 한국어를 아니까 한국 친구가 많아요. 한국어를 아니까 한국 친구가 많아요. корей тилин билгендиктен корей досум көп. 한국 음식을 만들어요. 한국 음식을 만들어요. корей тамагын жасайм. корей тамагын жасайт. 한국 음식을 만드는 사람이 누구예요? 한국 음식을 만드는 사람이 누구예요? өткен сабакта өткөнбүз, 는, 은, анан ыл деген мүчөлөрдү. Мандынын. Жасап жаткан адам ким? корей тамагын жасап жаткан адам ким? Кийинки сүйлөм. 창문을 열어요. 창문을 열어요. 데레제니 아잣. 창문을 여는 분이 우리 선생님이에요. 창문을 여는 분이 우리 선생님이에요. 창문을 여는 분이 우리 선생님이에요. 데레제니 아칩 жатқан адам биздин мугалим. 친구하고 놀아요. 친구하고 놀아요. 노수면엔 오이노잇. 친구하고 노는 아이가 울어요. 친구하고 노는 아이가 울어요. 노수면엔 오이노п жатқан бала ыйлайт. 무엇을 팔아요? 무엇을 팔아요? эмнени сатат? 여러 가지 물건을 팝니다. 여러 가지 물건을 팝니다. ар түрдүү буюмду сатат. Үчүнчү көнүгү. Буйрук бергендин дагы бир нече түрү бар. Мен сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн эле мындай жалпак тил менен түшүндүрө берейин. Супер сылык түрү бар, сылык түрү бар, анан сылык эмес түрү бар. Ушуларга бөлүп койсок болот. Супер сылык түрү приказ бергенде. Анта деген өзү отуруу деген сөз да. Отуруңуз деп айтып көрөйлү. Анжышипшио. Бул супер сылык түрү. Адамды аябай сыйлаганда анжышипшио, отуруңуз деп айтабыз да. Анан экинчи сылык түрү бул анжысео. Анжысео. Отуруңуз. Анан сылык эмес түрү анжа. Анжа деп айтышат. Биринчи сүйлөмдөн баштап көрөйлү. 편하게 앉으십시오. 편하게 앉으십시오. ыңгайлуу отуруңуз. 편하게 앉으세요. 편하게 앉으세요. ыңгайлуу отуруңуз. маанисинде эч кандай айырма жок. Жөн гана кимге сүйлөп атсаңыз, ошого жараша форманы колдоносуз. Дагы бир сыра түшүндүрүп кетейин. Чоң атага сүйлөп атсаңыз, тааныш эмес, бирок сизден улуу адамга сүйлөп атсаңыз, 편하게 앉으십시오 деген форманы колдоносуз. Бирок жакын, бирок сизден улуу киши менен сүйлөшүп атсаңыз, 편하게 앉으세요 дегенди колдоносуз. Өзүңүз менен тең же болбосо сизден кичүү киши менен сүйлөшүп атсаңыз, сен деп сүйлөгөн мамиледеги киши менен сүйлөшүп атсаңыз, анда жөн эле анжа деп айтабыз. Кийинки сүйлөм. 이 책을 읽으십시오. 이 책을 읽으십시오. 부 китепти окуңуз. 이 책을 읽으세요. 이 책을 읽으세요. 부 китепти окуңуз. Андан кийинки сүйлөм. 안녕하십니까? 안녕하십니까? саламатсызбы? Дагы башка түрү. 안녕하세요. 안녕하세요. саламатсызбы? кийинки сүйлөм. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. жакшы калыңыз.
안녕히 계세요. 안녕히 계세요. жақсы қалыңыз. 안녕히 가십시오. 안녕히 가십시오. жақсы барыңыз. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Азыр пока жай сүйлөп атам, кийинки деңгээлдер өткөндө анан батыраак сүйлөп баштайм да. Корейцтер күнүмдүк турмушта сүйлөгөндө болуп. Мисалы, мынтип 안녕히 가십시오. 안녕히 가세요. кийинки сүйлөм. 어디에 가십니까? 어디에 가십니까? қайда барасыз? 어디에 가세요? 어디에 가세요? қайда барасыз? Корейчеде дагы башка тилдердегидей эле өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар жана бул корей тилинде дагы исключениялар бар. Кээ бир тамгалар башка бир тамгалардан мурун жазылганда түшүп калат. Же болбосо айтылбай калат. Же болбосо башкача болуп айтылат. Ошолорду да бир сыйра карап көрсөк, мына салда жашоо, салда. Дааны алып салсак, сал деп ыл менен бүтүп атпайбы? Ыл деген тамга бдан мурун жазылса, б, н, анан с да мурун жазылса түшүп калат. Мисалы, самнида жашайм. самнида жашайм. Бул супер сылык түрү. А сылык түрү сарайо. Мисалы, 서울에서 살아요. 서울에서 삽니다. досуңарга айтып атканда 서울에서 살아. Сеулда жашайм. Ошондой эле сөз 놀다, ойноо, 놀다. Улуу кишиге айтып атканда ном니다, ойнойм. ном니다, ойнойм. Силер сыйлаган, бирок сен деп сүйлөгөн мамиледе, сиз деп сүйлөгөн мамиледе болгон адамга айтып атканда 놀아요 деп айтабыз. 놀아요, ойнойм. Кичүүлөргө же сен деп сүйлөгөн мамиледеги адамдарга айтып атканда 놀아, 놀아. 만들다, 만들다, жасоо. Анан жасап жаткан дегенди биз мурунку сабактарда өткөнбүз. Нын деген мүчө кошулат да. Мандылда деп атпайбы? Мандылда жасоо, да алынып салынат, анан нын мүчөсү кошулат. Мандылнын деп айтылбайт, эл түшүп калат эндин астында. Мандынын, мандынын сарам, жасап жаткан адам. Мандын сарам, жасаган адам, мурун жасаган адам. Мандыл сарам, жасай турган адам келечекте. 살다. 저는 동숭동에서 삽니다. 저는 동숭동에서 살아요. 팔다. 사두. 남대문 시장에서 물건을 많이 팔아요. дегенде 르 қалат. бирок 팝니다 дегенде 팝니다. 팔니다 деп айтылбайт. 팝니다. эл түшүп калат. 놀다. ойноо. 아이들이 바깥에서 놉니다. балдар сыртта ойношот. 만들다. 누가 빵을 만듭니까? 누가 빵을 만듭니까? 김 난ды жасайт. анан 세요, 세요. суроо бергенде. мисалы, биз 어디 갑니까? дегенде өткөнбүз, мурунку сабактарда. Кайда барасыз? 어디 갑니까? бул супер сылык түрү, 어디 갑니까? же болбосо 어디 가십니까? сылык түрү. анан сылык, бирок орточо сылык түрүнө 세요 кошулат суроолордо. 어디 가세요? 어디 가세요? 선생님, 어디 가세요? 무갈림, қайда барасыз? 손을
잡으세요. 손을 잡으세요. Колум кармайсызбы? Урматтуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү 29 сабакты аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.